akasima be eduno na chese no nso ebo anesa ewo eye ye studio se wo swame abonten eso ya tena se fiti samre ya ekusi se no nkro no bebo ya sports team ne beba besum na omo ede ne ekoso agudie mu nyina breye no ye siga na honkonya ye trase wo Ghana ho ye diga na ho nkomo na ya fa Ghana ho adwene na ya hwese ye de man no ebegina ye anopai brutal bright entry ena wahyehyɛ dwumadie no de amamie ye live was SOMPA FM 93.1 FM Kumase ena SOMPA television so no ye live was so you stream live our social media platforms out doing in so oko Facebook wa ha SOMPA 93.1 FM SOMPA 93.1 FM and a YouTube SOMPA TV Ghana SOMPA TV Ghana into your platform seeing na obetimi de wadwenkyere eno nsusu ya toto ho no mo ye gusu aye diguma no ye bekenkan e de amanfri se adwene eni ba kofo tirim ena o text messages anase o WhatsApp messages so no obetimi de aba bekan ho e wo edwumadi so wabra wo de fa 0243 22 0044 so 0243 22 0044 so na yakenkan ede amamo medical catcher say yatna si fiti samre ya kusi se eye no nkono bebo na sports team ne beba besom no eye Ghana ne ye fa ho adwene medin ede na Yaw Boama Libya Borga dwumadi me na medi ho eye chiame na anopai yatna se no ensem ne doso pa na watchi de na ensem no nenya sem ketwa mrasibe gwafiem special prosecutor kisia jaben de ekoso ye pharmacy ye kuafo ye bo wonu mabaso ene nsama hodo pinu a ne nyina ibenya adaje ibenya abotre ne ye rewrem ne ababem ne ye de honkomo the education minister so na wotwi mu omode nsem bi ba betu dwama batai no je amakwa ko ginafa fize enra akra so speaker of parliament asemwa obeka de fa ho no amasese ase confusion kakra ba se Monday no omo inform man nko school no anaso omo ntwen education minister enko parliament emponye ansana ye befiri maba no omo hu se Monday no omo de omo man be kwa na se omo atwene na adekyen omode nkwala na akọ anopai yatena sei yebedi hu nkomo yebeba pini awura nom ene mperimfo no mu a omhwe Ghana ngomasua so na yewrewre madi hu nkomo pa na anopai yatena sei no onu chia se yebeye adwuma na wotwi mama ya yebetu mi biara yemfambuwa yemangana Ansana yako Nana nanu Omoye biko Enanwe Edrumi Nusu Yensu Seyebeyebi Liyatuwasu And for yatana si so many be ya nejina me no mienu ye wala tu wala sayen kakra ye dia somu and ebe mo man no agina ye dia maye enti yen kakra
afra weni minim se eye bayire na wo bedo se eye bode soso na wo ba beduadua se ye banche soso ne aburo ene wo ba bedo se koko ni nyina e che se o nafum ena on se trata no ene wo de basa etibon se obesi e de free trata nim na watretire na pomu kakra ze wo nyini 65 years enough for 65 years enough for ti so si free trata na ze watretire na pomu a eya ze gedo ze wo yuluman ba kakra o join the senior citizens of the country na no ada so and odi ni 65th birthday former president John Dramani Mahama and busiafo ode eye trata enam nafum no yenim se ye ompanimfo pia ebia yenim omo abonten se ebia okuta de brewe ba yenim ne omo eye no akokom minim kra no minim se former president Kofo esoso ewafu kese pa jabuzian we eye mra trata no ode ababesi na osie free trata nimu kai uluma wonyini bawu nyansem ketwa former president John Dramani Mahama and OC good OC we press from ti 65 years no chere say o say odon for ye na dom ama eye waba no waba bedi o man so biewa ade a wo mo ebeye pa eye the welfare of farmers so be man hia no pa ebe ade bia ebeda na koma so if say somo emakuayo no ya kono na ye nika ena mranche ne mabawa no ede wono mo ho ekwa akohyem sie jade aboye nkokra ene ye mmerewa no so a wo mo ewo yenkrase ne yenkrunkum animo saa ebedu baabi ne mmerewa no ne nkokra ne kwa hwan ena sa kuyi wo be ya me yensatimi akoya no nti former president John Dramani Mahama echese obere source akuafo no na omo welfare soso no wamanani akohu sodumfo eyadom ema wasaso abedi oman so bio se eye mampani biwa na mebobɔ emperimfo ahodo a wɔn ɛyɛ fuo wɔn afuo na wɔn yɛ no nyɛ yɛ de nkumankuma yi bio menim sɛ former president John Ajekum de Ewokufo ɛwɔ fu kɛseɛ paa ɛwɔ maba fu kɛseɛ paa ɛnya asɛm ketewa ebi yɛ koko ɛne kyɛsɛ ahodo pinu a ɛna ɔyɛ minim kra so no menim sɛ yɛwura opem so say tutu otoso mienu otumfo santehene esoso ewafu kese pa owo me owo eye koko na osaso chese efo kese pa enye asem ketwa ono soso ewo bia brano no ya na ye be pese senka omo ekọ omo afu no musa na ebia sempo mo ne namu kra na nkeja omo media guys a ya na ka omo ho de omo ekọ no senkomo eye BBC na nkomo e de amayen amiye de ato abonte amamanfo hunu se in as much as omo chesomo ni adaje omo activities bebre chese nipa chese ekọ omo na so pinu ano omo sa so enya adaje e de ko omo mfuom ekohwe sene omo enobaye no esi ekọ basa so a ehyemrante ne mabawa no enkura hu se ye ne ahyase no ye de se tirim sa se kua ne ye punishment bi o e se ye ko school kura no a ye ko school yi se teacher ni ye ko secondary school ne me ka se secondary school from primary JSS ne ade ye be punish wa ye se ye twa ado ama wo hu ye twa tisade no ene ye de ahye nkwala ne tirim sa ya punish akwala no ye se ye twa ado ama kone kodo ha sei into right from school when him say going to farming no to say punishment bi e de man say wa bra bansi uye e na okokua yem but say ohwe enei statistics amanfo e de ba bonten any globally and some amanfo e kan mate say African Development Bank for kra no predict say the next millionaire obe free Africa ba the next billionaire pa ibenya no free Africa ha say be obi a oye kuani na de kua na oye no onkoye political ekuafo ne de ne bi na mum kua oye ni gidigidi a enye asem keto bi free 3 ekotire
na ubenya bro ubenya me ubenya cocoa nom ubenya cashew eni ade ewom wei predictions a eba na ekua yo no sika wom o sika wom pa in the boys no se bia wo asase bi da ya wakura na de jibe 1 acre bi jibe 2 acres bi na de starting kakra Saturday bia wo fi se ase o ye yi kakra na da je wom no na watu asim so ti ase kakra na o de ayi akofofa ase kama eno no de ye nte se ayi we no de o ye na o de tuatua light bill so hu o de ye ne se ase wo ye ne kakra na o side job bi sa no eboa pa nti we ye kuafo no wono eda ene ensema hodo a wono eboboso na 2021 national best farmer ena ebusuafo nkomo ya yedie ya wode to empenimfo nim se mbaka ya osoafo a wo hwe mfininwuma ene dwadie ho nsensem ede ensem akwakoto empenimfo nim omrase bi gefiem se efiti samre koi wono eba be yen hihye na enuane bi te se emu no musa no se Ghana so hwe emu a ye produce anase emu a ye consume ewo omayi mu emu a ye die ewo omani mu a se uchiche mu a 100% no ye se Ghana nyame adom etimi produce mu 50%. It me produce mu 50%. Na say emo dodo a ye die no 100% of emo a ye die no emu 50% there yen Ghana for no ena ye produce so eno na se utietie mu so say the other 50% no a ye kofa de efra bruchiri eba no reasons are Ghana for the consume some money ye say Ghana mono enye de Ghana mono chese abo wum sa ne ma sa excuse no eno mo de no na trade and industry ministry no if he say in nyoma mo de agu akwam ene ne ye sese no si yetimi enya akukuduro yetimi abane the importation of sa mono a ye de rubber ye yetimi eso ano a nipa ni choice so obedi mu a na se Ghana de na wo no mu a ye be develop a taste for some no amaboa amanema akonkan ema so be ha ye wo ya santimo sa mu ya omode ya anwa mu ya na abohu se aya akese na atetare ne ade nye bad yese ma ne beto ana ode kwakotwi mutu ebize no de oye ya na atetare nti oye ni se ya na kese afama no na ejese wonya ni mutu bi na odi ne mum omo pe omo ho se me pe mu ayi 11 no de ana omo mfoma sem nkoso but omo fi se baby aye keka kono is about time a yenya kokuduro etusa na mo no nya no nko baby ti se poultry so no omo eka ho asem se baby ayaba beduro no se poultry so no yenya kokuduro na yabane the importation of poultry product say nkuko fosu ni ade wabra yenim se wo Boris B num ewo honom a ene Boris B ne nkuko ya ewo dwaso yi omo aye ne nseche we se ade ba akwa na se ema ye ni je sa nkuko fosu no omo de ba no ye se oso no no oni adaje a afi no okoto akoko akokum no but then ya poultry farmers no te se Boris B mahu say yes yenim say ya omani bi kra ofia akoko kra no so ni ti no de sikan atwa no ontimi nye nti omo a ekum akoko no e na oma package sort yase kama ede amamo enye papa Boris B nkuna oye bie yenim say other poultry farmers so no akọ that extend no say omo eye saade ni bi say omo package so hu because ebia obi say yan one day okuma kokko no ne say okodwa kokko no wi ana eye ni nyan ina omo say okay omo ebe ya ma nti omo ye saade ma ni nyina nti it is about time ye start na ye consume sa yankasa ye die no na ebia me kra no ebia me wofie me se ebia me mpotemu a metie me mfikyire me pen kokko be 5 bi na manye wo mo soti ase ebia wonye wo mo wo fikyire ho no mo sa no ebia Christmas obechi be mienu na waton wonya cash kakra atubutum yes wo ye na large scale nko an ene akase wo ye poultry farmer but wo fie ho no mo na wotie no ebia wo gardens bi e wo
hono wadua bode ne mekoni ade no na wasa so de nkuko yi why nkuko bo twotwopo bi ahye fikyire hono mo baabi kakra ene baabi awiase no ekono ade ba ko a me hunu se ontimi rely on say me ye teacher ni na me de teacher ni no a me ye no maketua me teacher ketua no abesome so when ya side jobs kakra bi amfa sokete enche hono mo a yak abrabo ne be den aketua 2000 no ene 3000 no ene 4000 no ne ade no so my ye be 3 na ne omu ofia ene nkwala nkete no kra no omu school fees ya ye tua no enye sika atoa nti so enya side jobs bia bia wo de be socket niema o bills nkete bi wo de be tuatua socket de afri hono a wa hwe a wadwuma wo ye nyina no be straight hand to mouth ebi kra bosome no nso no na osa so edede kabi ewo akire nti niema ne bi ho hono mo a eja ye starting ye ne nkakra ewo ye fichire hono mo bia ene ade ba akoto so mahu o boys no ho a e mani kapaye on sa eye catfish tilapia yi ene boys ne bebere bon se ye ankra na wapake asi na fichire sa na onyen eye tilapia no eno ane so wode emua no egu eye nsuo no mu sa ankra mu o ankre sa abrochirefo ankre blue ya omo ede bay mo Kelvin Medase no de product no egu eye screen so ede amaye no sa ankre blue ya abrochirefo omo de omo ne magum ebay omo so matwa so kama se be ya emframa ebetimi akom because fish no onye wo mu a omo so mu hia mframa na omo duani omo so mu hwiehwie gum ne ade eye a source of income de mano say onyen sa fish no e wone ankre num na omunyinyine a eja obi wone fichire honum obi wone area ho wo de hyase na bodam firifie wo de ma enye too ambitious say me de me ko ebia wo de area o vicinity honum no a start ne bodam ne firi honum ade bia wo ye bia no start firi vicinity ho kakra bon say afi na ye de two din so ho ye de two do bra na o yen fish no ni fie ni na fi kakra bon say area ho nyina no waba be ye supplier of ebia tilapia na say catfish ene obia wibi ene so aba be ye ase competitor edema akoko ye si akoko pa ene yewe oh mo but gradually sa fish no ne catfish ne tilapia na boys no wo mo enyen wo fie no eno so pick ba pa a wo mo enyen nti so product ya eda ye screens yi so a rice wom sine na make up poultry asem no na vegetables so hu e ti kure mu ne yesi ye krajeni na no yesi ayi Niger fo akoko nti Niger fo ntokwa no a soja fo no ne wo maye no nti jeni ho aye den yei ai jeni ho aye den e wo Ghana ni no ye bo ho bna e na okokwa da so dwomu a jeni bag ba ko a na ye 4 million yesi abedru ayi 8 million e na 1000 na no ya start sesen ye de adani news na no so no ye ma ho update commentary this week ejina yei nyamia ye Ghana ya even ye gatters ahodo no a contractors na yiye no a omunye kwan no kora na gatters ni mu no se nwura mo kora hwiegu mu a na start efifie no ni eti ho ni ye boss abna we okoka o mo se Ghana de no a ye dua no enye de nsuo wo mu dodo na ye bobna ntosu nyina ye bo ho bra se yesi Burkina sojafo no ese wo munye ready se o mo be handi over ntino tosu hwan ye den why ade na ye de ye shebre ekose obi nsem sa we ade a ye ka ho nsem e bibi ti se margarine margarine ye wanwa margarine no a wasori anopai no a o kotede afa opan no mu no amanfo kotwa free China kotwa free Turkey no ena eba bewura omayi mu kofa bi free Ukraine ene ade ene bewura omayi mu wa bra ye fi se ne nyame ayeye ye betimi aye amana bro so fruit juice ahodo a ye nonom no kremu ye se ba ko a omo aye no wo ayi akunfi eku juice o zede ende sa de no susu pe bi ato abra wo bre Ghana
adi musi yen consume made in Ghana na why ade na wi so ne be pe bi ato na agi se mi chini a na no am yeso mi pe bi ato ye kire mi obi wo ye say ayi santase ahenema kokobin akiri honom ono nko na yes yes wo ye agent o sede oh ade na wa ye no ye papa no a ye nyina se ye benum bi no agi se ye branza na ye nsaka. That is another attitude of the Ghanaian enye so I say ye guy me I mu nyina no se mo be ne sa ade ne a ade wi amodi be yiro ayu ena soft drinks ewum soft drinks ene nyame ya dom ye papa Dr. Koku Otemo omo eye bebre kasa preko ye company wo hai omo nyina omo ye bi ade no wo se ye makwan na okokra bi firi aburuchiri ba na ono no de ne be de ato osusu wia na oba na wawo no osu wo pa adwuma ma no Ghana ha meanwhile wakokra sa ne ma wia ba bi gu kuruma se ma ayi omo mo ye bi wa ha se no competition ye be de ne ato sa eye product no ye koya anase ye bai ntina obi ti se Dr. Koku Otemo ene kasaprekono ma o ma ye sa product no na gu ho sa ne ye nto so hu nti se ye makwan ama sa ne ma no Ghana de ne ye dia da bia oya onim se market no ready enti ebia se mrantie be tre no afọ madwuma o fa tre aka ho because won say demand no obi agya ne so pade ne bi ato na de ne nso to enti obeye adwuma saa to make sure say da bia no ne niam ne bi available mineral water nzuo ya ye no num ya minum ya yenim se yem papa Dr. Aboaje dompem brukutu zet mineral water yes kama kanekra oh yes ansuo we de bag so no na manfo pi na dwene omo say ase imported because of sinena insuo no esi etie branding no se no mo si package insuo no sinena esi tie na nipa pi no a every say insuo no imported but Ghana here ena ye no zet mineral water enti your companies are omo yes ansuo we nyina yesi yempe se ya na akesesem no an ya mana brusuo se ye suatreo se ye dweo se de na se wo so de obekọ akokra wo de afira bruchira ye ko de akokra bra na wo de bedru port na ye ma duties akese na wutua me bob na wo radio so nka nkyere obi se na ya pagya ne mamu na hwan bia ni mineral water inzuei enti eno so no mosquito kwe eno so agese ye kutwa free China ntontom no mu free China ne bai mosquito kwe mosquito no a ye ne ti ase no ne ye kopa hu aduro de ekunu a ne ye kotwa free China ba ade ne hebi de anu adene ena semana kania na misoi ne enim se ye maamenom start ye semana ne ye Azuma blows semana round bi na ne maame mo ye na Azuma blows round bi sei so hu Azuma blows round sa fita ene wo Kevin ba ko na alata semana alata semana ene wo alata semana soso honum ni nyina ye maamenom ya ene adeadea but ns yesi ho kwan a wono ese omo entiase ena ye hu enem ye hweyi ene adeadea we eye baby aya ba bedru sese kura de omo de iron rods ene steel company adeade se engency aye de bodan so yi ene iron rods so agese ye kokra fra bruchiri ba debi baby anya media ba bedru cement na cement de ze nyame ya adom kura de ze companies no me onam efri adwoso ede ko konongo ede ko Accra road no so a cement companies no asala okwan no so saa o masala okwan no so saa ede kosi enkran na fe yesi so kwa import cement abegu kroma sei wabra ye wo cement companies minim kra no minim be 4 5 6 7 8 9 10 inim kra ye papa Ibrahim Muhammad ye jata cement minim se China fu bi so ye bi se SOL solo se de minim gasem omo nyina wo system ne mu and over the years omo a na produce what they say short one na and ye say ye kokra bi di afri abruchiri aba ye wo eye sine na make fish asemi
and the boys see a draw numerous crowd, they make a numerous even daytime, you know, one am patase high street in Oswa. Once a boy see a my ye a ye kakra, a so lighting in out to tumor, or more tilapia ne catfish in the day, or more enye. Tea, the baby a kikakono, ye best say, Mahun say the 2021 national best farmer Alaji Mashood Mohammed Nom Kasase at the end baby a day kono as he is speeding dodo yen 2 year bo. But Obisuba can say timer Mampenina na do dan kwaku for the be implement free SHS no na unsi school dan nyina nwie you. But oye nti all year no a ye hu problems no na yes ye tretre no. Nti yen start Nigeria for started say Nigeria for kokore ye omoto abeti an na anu yan Buhari a okoyi o de 6 months to hono mo say o close the borders nyina o makwan e ma obi mfa emo emewura kuro no mu bio o mu di alata for de no o mo se enye de no o makwan da ono anu mu bedi no kuro no for 6 months alata man no ye de o mu di no a ene no ma ba be develop a taste for sa eye product no ewo omani mu a aba betena se nti Ghana so no ye pea se ye nto ye bo sem dodo ye nyene ne ye he se ye kɔ na se mu ni bi ni hono mu a asantemo na ye bedi asantemo no a ye bedi ye kɔ na se eyi portrait akokɔ no Boris bi mu anya bi amaya ye bekɔ akɔwe tilapia ye de be live soup ye de ye fufu no a ni nyina kama so tiate kama na ye kɔ yanim ene ntuma nyina ye pese ye kofa bi free omo obonse mai ni ache omo Togo ye se dabala border na no se de aflawo honom ye omo ze okro bi ye friend dabala na customs for ache omo na omo ba radio so na omo kasa ye hwan meanwhile ye wo 8 year ma na so na omo di nkomo a omo ka kire wo so GTP ntuma ne de kama 8 year for ntuma ye kama na afi ade anane boarding ntini ntimi nton ento inti oya baako a oboka no de aye nti ode beje aboden but see ye to a produce no bebre a ode raw materials no a produce no bebre a ebo no so ebe baba fom nti meni kwambi so meni aban ya adwene see ye start na ne mani bi ho no mo a ye implement ne na ye jai se ye mre no nso na observe Yankopon eya adomu a echna eye is a World Disability Day good Yankopon ya adom echna a World Disability Day na menu aba bi aba be kame ho studio ha sei ebedi nkomo kakra e de afa Yankopon ya adom echna sa Disability Day ene niema edu hono mo a na wono mo oba machi ya era ben akasamu no kakra mame mo aha na ho ye na me ado mo na da ho di kire me pa cho ye frame me Ruth Sapon me ye president ewo Ghana Federation of Disabled ye oswa me okay we are president of Ghana Federation of the Disabled swame mo na World Disability Day ni dru hono mo amoye de World Disability Day edru ho a sometimes you organize na yeshia ewo it depend on activity sometimes you go have float ebi o ho nso a yeshia na yakasa ya kasa kire ama amanfo ate eda no ene eniema ewom enti ya na ye kire disability issues emu saada no ema amanfo nso ete yensem na omotemon nsem no na moye de ya na yepese amanfo hu ye hawo ene ekwan omo befa so ene yatsena especially wo bi ofia ekwan omo befa so ene natsena ene santa dia na yepepa ni se beyi wo mepie ama amanfo ehu wo mo se ne be ya nipa no omoamoa ne ho enhye ho se me ye disabled ti ye person with disability nti me moamoa me ho nhye dem nti ya na ye ka se disability e de ye ka se disability a de ye ka nyina ni se enipa wadi edem ana chimato bi kakra bi ewo ni nipadue ho ebetimi aye nani ne nsa ne nan
ana say ni honam akwa bebia enti say dem die bi kakra bi e wo ho a na ye fa ne say timatu bi aba enti ye kan wo ka persons with disabilities ho e kan e bi on so ayaso nti ye nuanom a o maso ene o ma no ntimi nkasa no ye ka o mo ka nyina e ka ho ene nya no nko ye san wo ye mabi a aya na scientist ya esi wo mo ye nsuo ba autism omo ha omo nyina mo count o mo ka ho e ka ho ena ye nuanom albinos can I say ofri yeah ye nuanom albinos ye hwe wo mo a omo problems kakra wo meni pigmentations bi ni nyoma omo so wo mo challenges enti ye nuanom ofri for so ye de wo mo ka ho ena ye group bi Benz omo amanfo a o ma hyehye disability groups ne de edoso anti kakra ye betimi identify enti o de ne ye de no to me de ne ye mani e wo mani okay enti me no wote dem ma say unhu hwe me va che de bi unhu kala bi e wo dem ma bia me ho kala bi e wo dem wow enti oba so me ha say ya wo ye president na mo ye dodo be say ye number ye betimi aye form a organizations ye so am ha say no ye wo 4 organizations na yetimi identify ye kamboma ye federation no e wo so am ha ye wo blind Ghana Blind Union yes na ye wo NAD National Association of Deaf ye nuanom a okay ntimi ngasa ena ye wo GSPD ye nuanom a omo nine omo wo ha wo omo nine okay eni omo nsa eni ebi ane nine ba ko ne ho ne nsa ba ko atwa ana otoguso okay omo nso so e wo GSPD ena ye san wo ye nuanom emofra na me ka say autism omo no ye inclusion Ghana omo ye the inclusion Ghana okay anti omo no omo maame nom ne gina wo manemu en anase omo guardian okay e gina wo manemu na omo ni ye nhia sem bia ye beka no omo maame nom na e represent omo na ye beka bia no omo eso e de akọ okay Matiase nti e ba ne se e kina mo se e ye World Disability Day no a mo how be ne say Mami start MFM ho no o ye adwuma bai me ba cho me ye teacher ni o ye teacher ni me ba cho ai a o kira de me ba cho ai o kira o ye teacher ni o government school me ba cho ai Konadu Adom MA Basic Konadu Adom MA Basic yeah ashtown here okay o nyankopon ya adoma next week me ba ho no ma ba be observe se ni o si kire ngola na o kire class bai me ba cho mo JHS1 subject bai me ba cho social studies wow obanetu hui me ba cho ai wow enti mo how ne say e pa cho ye how nyina de edikan eni se ye nuanom a omo hyedem ye ya how kese pa ye sre ye busuafo ne ye se ye wo saa ebusuakuo ni bi anani po medi dem e wo ye mfie a ye how nyina ni se ye beyi wo mu apie because enipa ne hyedem a na o say se wo yin ni bia afi emani hu se enye me nkwa ne medi dem enti se ye wo akuyi so de ne ho ebe join a yetimi cheche niema be o hyedem areho kra yetimi ku no okay enti se wo pie ba abonte a na afi ebi de o ma experience kire no say me bi say na me nye blind me ko school wie me late blind me ko Wesley College wie kira de na me benya problem enti enye say ne de wo me ba to yan fa ho me enti okọ Wesley College here where kire ha ya wie e graduate say teacher ni wo started say wo kira de Bantama Methodist junction enna when be ye say 2002 ne diagnosed me of glaucoma okay enna a develop ya so na me wo problem with me eye dey na me share space but me 2002 me be we training college no and they diagnosed me of glaucoma ti no mu didi mu ana ekofa blindness ne bae okay inti mo de no say like mo mama fo hu say enya wonko na mom
wo nuanom bi e wo honom a so omo similar issue me boa similar issues na mo se o mun cry okay wow na to say wo say we are blind wo chere social studies wo kunadu yi adom basic school yi wo ye dey chere wo chro board no so wo ye dey chro so meet me achro but I na me wa assistants. Okay. Especially me with national service or my assistant. Okay. I na me with NAPCO persons or my assistant. But me dey and na me say much rather than you know. Meet me achro. Meet me achro board so. But ya na me allow be allow sis kakra be ba me but me dey meet me chro kakra e wo board so. Okay. Me chro me kai me nioma me dey me wo me laptop voice da so. Me boss so e can be me nioma e wo so e ready e ready mami into me lesson notes ni me bibia no is on my laptop voice that so am be say me ready me content bia e wo laptop ni so me ready me nim me content me kwa akọ no class ni how am me manage me nioma eti nyankopon ya adoma echna ede na muhia free Ghana for ede na Ghana for enye emfama ye World Disability Day echna no okay me ni ka ma mo ye team ye team for World Disability Day we are nyina team ya part so ne say United in Action to rescue and achieve for with and by the persons with disability. Okay. United in Action to rescue and achieve for with and by the persons with disability. Enti vesa mi chiremu kakra bi ama yenya na chiremu kakra say nipa wedi dem nyina beka won ho abom ani adin mu na yetumi enya ye na setina mu mpuntuo daache kakra me fese ebetimi a meti ase kakra no say ye beka ye ho abom ani adin so na yetimi enya asetina mu abrabomu mpuntuo ye daache enti ye sha ye ka achieving the SDGs ye ka sustainable development goals ye ka say ye achieving the SDGs ni na ye sustainable development goals and then also ye hwema ye wo about best 17 development goals enti no and we are seeing na ya part ho say afi mu no ye hwe say ye di World Disability Day ya ye team ya to so no eniema bi wo mu a enka ebeboa nanka disabilities so medru ho persons with disabilities edru ho ye share good education ye nkrofo ni bebre aka akire wa adesua mu enam say ye gidi say obi a wedi dem de wo de ye du ko school a MYNT in terms of education ye nkrofo ni bebre aka akire okay ena eniema akika inequality aden na obi nani da ho na mde ni ko school na so wa we blind me fa ko school nti be say ye increase sa eniema we ni nyina gender balance equality ni nyina equity ye nya accessibility to public buildings nti se me ko baby me ko bank akoyiska na se me ye wheelchair user e wo se mitimi ko me ko minister bi officer there should be accessibility e wo se metumi akoho no makoka ma asem metumi a present me ho nti nyema we nyina ye nioma ye pese ye ka ye hu bomu ani enya anokra ye betimi aka na ye families aboayen na ankrankre aboayen na afi aban so etumi aboaye osane ma nyina okay ye nkomo no aye enika but I hope say muguso engage government on these issues I will come once because enye ne ene china asem as a continuous engagement e wo bia ye wadan ni bi wo se ne wo kan wasem ye wadan ni bi wo no be kra ye si ye nyene nti si ye be correct na ye yesa eniema na mosusum betimi access no e bia e be take some time what I say nti me ye sure say mugusu engage government e wo sa issues ya ma raising me boa ye gusu ye ni aban no e ka ene ada private operators are omonso afefa amanfo wo nyumam because yenkrofo ni bi so yenso ye nyuma wo those
facilities ni mo enti wo say yenya accessibility code nyine enti ye engage government no na ye engage private people no so as well say omo so beboa ye wo sa kwan ne so se ne be ya ye ye nnwuma wo mu ana say ye ba ho abeye dwumadie bia wo ho a enye din emaye mate nti say ebia obi a onje but say wo district assemblies no so fund the kakra omode support mo eya na eboa mo ye pa cho aye wo mo so am heya common fund this way common fund every it's supposed to come 3 months or so but aya na nimba mu no ebi ba de na ne dodo recently ye ne ye be chia ye boss Ajia Aisha recently or ye disbursements Emma Yankrofo a ewa ba ya na sika ne mu enye du sa e na ensan mantem enti swami ha say ye woni pa be 400 or matro applications are almost train so mu benya bi ba sika ne ba wotimi a cha mani pa be bi anipa 10 bi anipa 15 no kra no sika nkakra bi na o de money pass on for starting the best any say can embra na no mete say omo say omo nye ne say sika say ye de hye wonsem say chop money bio but ebia te say root amene wodi nkomo yi ebia meton insuo ana ebia me ye shoemaker na ebia obehia tools kakra na odi aye adwuma say be ya obetima ye no wadidi ho da itombe ma sa tools no nti obu okra opamade ye be ma machine industrial machine o de be eno no mo so mo ye in consultation with mo ana na enye sa o mo ye na ye kra sa na ye pe eno boa because so come money pani 2000 o come money pani 1500 o de be chop money any bo so me kra enti say o koto bread ye man oven ye man gas ne bia ya pe flour bia ma no na o de aye start up we no de start say na be ya edipa no da ni da nyina no e be ka ne ho na onyai na ekire bi no won san enkosere eno ne ade a e ha yen say ye mpe say ye nkrofo be gina kwan ho na emomom benya bibia no mo de o nsa aye na mo amososo no how are you engaging Monkrofo be assemblies no so complaining say in as much as all my support mo no Monkrofo na bia so eja obegina kwan no ho a obenya kakra to no ho nti no na deliberate no asaso aba begina kwan no wa bra bia o mama no sa support na bia o mama no industrial machine o mama no hair dryer o mama no we o say o de be ye adwuma ba no asaba betina kwan ho Monkrofo no say na musini omo di nkomofa enti na ye kan say ye ka unity asem no obi o ha bebre ya mo kan no omo ye persons with disability but omo ni ye group ni okay enti mo ni control omo so ni control omo so enti na ye ka say ye nya safo ni nyina no ma ba ma ya kan boma enkyerɛkyerɛ ne ba ye kyerɛkyerɛ ye diwe ya ma e bia na de aban de ama no support ye mu bi wo mu kra ne bia so betimi a support obi a won so betimi a support ni pa na nea ode ye no so de aye enti ye ni control wo omu nyina so na district assembly ni so enye wo mo join the group nko ana omutimi kwaji sika the fact say we person with disability no utimi show application ko enti nipa no feel say me join the group ne kra abanya ka say I'm entitled to the money okay enti mitimi kwaji enti no kwa ni ye one problem ye problem ye can say enka nipa ni nyina amra me join enti say ko mo ba so mo beje common fund na ko mo introduce so mo to your groups no no mo mra se ne be ya enye sika ne nko a but kakasa kire aha e betime educate wo mo more oni group no dey awunya no matiase wanya problem dey awunya no ho omo ma edit na so me ha say mo office wa hin bia obi a for the first time watemo nka obi hwe TV wo hu wo TV so opese obeka ho officially mo office way mo telephone numbers bi obefre na wa ba join mo now dear afei na
ye ka ho asem ze ni DC ka ho asem no pe baby mai mo MCA Maxwell Fusubuachi okay so far die ye ni office but e betime the number ato ho a okay say in case all person will join ya wo problem bia o betime afraid that number no okay. na organization a wo fall no e betime the omo ama no na wa join it okay organization nti o number ne ye the see my number ne ye 0244 93 51 33 but you didn't hear the root there root sapon nti number ne ye 0244 93 51 33 what the any day disability Ghana Federation of Disability Swami branch okay mate nti anopedie na wodi jaye mahu se onuanom bi aba beka ho studio aso aka kire me se de ekwaso wo studio ha bia wu nti mahu se onuanom bi aba beka ho e wo se oba mpacho e fro se one papa ne bae mpacho e fro se Abdullah Mohammed ososo wani ho mpacho yo matiase se root ni Abdullah Mohammed me pacho good or a member or executive na okuta okay one of our state members okay nti e dia na odi jaya no pay se eno me no odi nkomo me ka se 10 minutes no am here kura so e dia na odi jaya no pay nia ye kanyina ni se public ebeti ase na problem omo can say this persons with disability omo ti ase we chiri omo mo hadwen ono omo muhu ye ntia sa hu ye ne hu mo ye hu muhu ye nti na mo se hadwen okay because sometimes na bia me ko school a say mako bank na me ne me be nenam na wo bisa me ba ne say e die na wo be ya me ba no ni ma dia me ba be ye but me na me wo ho no direct question ni ma me okay nti mase nti se me correct wa obeka se me ha adwen o boa me no mama wa amwa me but me tene ho nti mu hu ye ni nti time bia se yensem no ye tene mo wo ho a mu hu se ye ha adwen na ye boa na mpese ye boa ye pe empathy ye mpese sympathy mo pe empathy mo mpe sympathy mo pe se e treat to se obia se ne obe treat obia no ase ye be hu mobo ne mo mpe sa de ye mpe hu mobro enti minam na ye we ya wo beto gatem me pe hill she minam na me kwa obia na wo wani na ho na wo she hill obia she hill enti me so me she hill am entitled to sir I say me she that's right enti no se wo ko obi se we de wo she dua bia no to gatem ye mpesa onko obetima nante it depends wo environment no it's only environment na obetima nante okay minimum environment na okay to be ananti okay my na enya advice I will say unknown environment unimu dia okona ma the problem be but the unimu dia entimi aye kanyina ni say yen treat you with empathy mon form ho enhye ye situation nim ba momma ehumobro no enti na ye nkrofo no mde o mo hyehye dem a ema ye nyino me no aduane ama no me je we ama no ye njai wo mo freely na omonya ade ono ankasa betima ye betimi aye jai no no onye na root u betima ye aduane se wo koso gas na aye aduane me ye bibia okay me ye me bibia me o mafo me ye me bibia panyin na me ne bae okay egosi kitu a was 6 years me ni made in tonight wana o hwe o mo ye bibia si won niema ye bibia wow ye bibia nti mesre se ye obi ofie a ye nye wo koja ho obepra wo kire no ko ha se ye so gas se kire se ne be ya da chi woni ho a o me ye burden eno na ye mpese ye nkrofo no be ye burden nti wo die jai no expose no na onhu eniema a wo environment no se ne be ye onu a no obetimi interact with the environment okay mate nti nyambo achina mudwumadi no ebekoso wa hen echina no na eye world day but say you celebrating it dey and here the time no amaye ya obi a woda
enka ye be ye no nyame ya adoma Monday but sponsorship ntino ya postponed it to 13th. Okay. Ye sponsorship no enyansi ntino na ye fa so aka say see you SOMPA ye sponsorship letter be di ha ntienka nti ye free you know ye so mo ma enti wonka regional president ni maka say ye letter be drew ha na dream ye sponsorships na ye gu so hwe animu say on the 13th day na bibia aye ready a regional minister ba regional imam ba Ashanti regional imam then regional social welfare director. Okay. And so back. And it's Mate 13 vie beba ni aba be cover mo activities amobe wo ho no mo na ye de ato eye TV ni radio so na amanfo ahu na omaba be somasene why ye da se root ene ye nua Abdallah meboa ya Abdallah Muhammad ye da masi Abdallah wa mantem time na de ma wono wa mantem ntia enti enye hwe enyewe lawyer unyano kwa nukre 500 Ghana cedis. Lawyer say almost 500 Ghana cedis. Wow. Uya mo musisia. Wow. Lawyer meeting Ghana am to say lawyer. O tene Ghana who say onwa. O tie no. Me tie no fa. Me tie no. Tobo yo TV so. Mo. Japanese. Ay, trust what? We are na ye cha. What's your tone voice? I know who say lawyer Bribo here. Yeah, me tell you no fa. Wow. Bruta never say root in some. Mo lawyer. You know that in future matter can be sure. But I've been a legal advisor for the disabled in Sudan. Right. 10 years. Yes, I've sacrificed a lot for them. Wow. Let me hear cases now. Wow. And it will interest you, sir. Obi or you should wheel chair. Me find baba ya no me yantafo na me fan kura no primary school me fa wo mo primary school be ma no de no mimre the lady is now in Legon. Wow, you can imagine akura no wo Legon. That's right. Emmanuel Obribo. Wow. And me tuwa bibi ya me say umompa wiase pa de and the girl is brilliant, very. and I told her so yes school yes service ya mama na koye law. Wow. Brilliant. Wow. Brilliant. Wow. So I asked myself, say, Yankopon. And he said, Yankopon, me nyame nipa asoro na me ntanko. Lawyer ya tako. Ya tako. Bebre ben kanokre. Na kama koma. Ena mahwa akra. Nti nka akra we nkobedem. Now there's another way. Boy, a friend Botchi, somewhat to the Yes. You know Botchi, I used to look after Botchi. Sir. Yeah, Paralympics. Botchi, yes. Botchi, men and no Bribuahi. Yes. Botchi. Yes. And again, or representing Ghana, Japan. Yeah. No, I take pride. I don't know how many men can class or no. Oh, Lord. Government is having young couple no Beshiramano. It's on those things. Sa o papa ye no ne. I couldn't Kuyane. Yaba for the I could now no. I don't think. So when I see them like this, I think I'm one of them. Yeah. Thank you. No, so but the society, no, DC, MC, the basic kaba, Famabe. Never so. Over Cabero Bribo in Pecasa. Now when you be a man was so abon chrono. The panon tiapo or yare. Famano no so any mara. The DCs, MCs, Ogoka, Bere, the Macandabia. No cre. You should create an environment. It's true. Nanka Sikano Kraba, Benfanto, and Naya Gana Kabi. Yes. Na ato on my account mo direct. Yes, what then say
registered with the society or not. Yes. But no, African society, I look at Africa and I say, oh, we should be careful with them. They need our attention. Yes. They should have specialized hospitals for them. The same, yeah. So that Robokwa, you're sharing them not. No correct. But the only man MPP and DC. Man is a better say. Munitima. Oh, come on. Lawyer Mosomoka home. Root me that's why. It's in Yankopo ya Domoa 13th. Ebedin Komo Abdallah. Ati money lawyer in picture no. Root and Pacho bebe ho mama na Root Pacho bani your friend say. Me Pacho Winifred. Pokia Kwachi. Winifred Pokia Kwachi. Okay, attended to mommy wate na omo entwa picture no. Mate. Okay, tia omo na wiye ya na woko. Tia omo wiye ya na woko aha. Bedru idea. Mecha my husband. Mr. Patrick Kwachi. Okay. Commissioner Edum. Okay. Na Mesanya chami nyame mama nso a almost supports my family, almost supports a free senior Mr. Owusu ekosi CEO. Me nyani poser me ye we. Me papa so no come home ya we do sipoku. Okay. Okay. Offer do sipoku. Offer we do sipoku. Me nyani poser traveler. Yes. Nti bi chia me nyano me mama nyina CEO minute link the search ene konedua dom staff teachers no head so Mr. Emmanuel Esiedu ekopim list kra wo konedua dom. Me Monday meba konedua dom ma ba be o kire nkwala na de ne meba be why because we were lesson around 8. Lesson around 8. Yes. Mate me squeeze ya na matwafa why Mate you mpacho you yeda se na mamemra time heba na yeni nkomo na yenko pedro num iwia mamenyako machen na ho ye mo mamintie we anopai and I'm the time about sense as you every obibra or shame and anapai no osanso 80 me patch your time about sense I didn't know kuku dam you and aba ejama so near edi kind the time about Mr. Eba yamujitu mu na mo dia dance eba ho a mogusu e de eba ebiom time hh herbal mixture and the capsules enso e wo hodom edro we e ya bibidro kroje ni nyina eba ye ncheye na so se de esi bo adwuma no edi twemu na ye nro ni nyina obenya bi ato e wo pharmacy shop chemical shop and a herbal shop open doso poa etua oko k engine asue ya or in room Abidjan house Misty herbal Danny herbal Colinac baby a yitu no tone no bia time herbal mixture time hh herbal mixture na se the capsules ni bi ato me sha se na me sha se free time hh herbal mixture eso Nenso ansa na mesha ase no me de number no etudwa wo hwe me a etwagu e wo screen no eso na utie me so a 0244 417 669 0244 417 669 edini TIME time hh herbal mixture me do for time hh herbal mixture ye di boost immune system nenso benya bi ato e wo pharmacy shop chemical shop and herbal shop na immune system na boni pedua no ban efri yadewa e ho se de ye mamu ane se wa bambofo pii no sa na immune system no eno so etie ene na boni pedua no ban efri yade e ho eno timi do for pasa wo tie me na se da ne da se immune system no aye stronger yade bia enya akonya emma oni pedua nim na so wo bamboni no e wo form a me pa cho yade bia ma ne da se abreso a na wa ba beso so e wo fie eno nti se wo tie me a enso so yade so wo ni pedua no mu na mom da ne da hwese wo pom din no be ma na sipi na esita na edura de bebo nipadua no ho ban na ma nipadua ne bambo ni nya ahoden eye time hh herbal mixture me pacho tie di ni e ma me eye time hh herbal mixture me do papa sa wonunum bi anapa awia ne anwumra e bebo ama nipadua ne anya ahoden na nipadua ne bambo ni benya ahoden no timi akonta yade bia e pese bowura nipadua no emu me pacho say immune system no wa ahoden a etimi bo nipadua no ho e ban na so say na ahoden no wo foma me pacho bambo ni no wa yemre enu ti hyele den edura e bebo eye time
HH herbal mixture me patcho sergeant number no ebiem na gi nchemu abu me dey so every doctor isan say aha no emre kuma bi na dey adwuma me nya boten machi mu kakra me patcho dey bi eno ti for doctor na gi nchemu abu me dey eso number no 0244 417 669 0244 417 669 TIME time HH herbal mixture me don't for a boost immune system at the amount na e sound so esi oni peduan oba bema na so me don't for ma menche wo say sebro nyai okwa kochi obi ade a hwe say obeto time HH herbal mixture and na say the capsules e di ato ho ya won mixture and ya won capsules open mixture na wato open capsules enso na wato na ototo dofo no achede no ho a me don't for dane de ko nche obi sure esan say wache na de ankasa esan say apom di mapo we say ehu ehia eno to me don't pam en hwesa wo dofo no na pom de mapa na ehu beto chima me se wo car wo use fu wo ni ko for ma uhu ubu bi eguso o phone se charge no e wo for ma me pa so uhu na o charge bi eguso se de be ya enkolo ne nkoja wo kwa sa so na dipadua na o se o twe na hu se me didi me nom awia bo a me nam nsu oto a ebo me di akonya ba wo awia no ase eno se wo se hu se chima to betimi aba nipadua nim me se ye ni nipadua repair shop ye ni magazine shop se o me kwa repair me nsa anasa me nan se de me nsa pre me se me kwa repair me nsa me pa so de bi me repair me nine ma ho ma no anase ma so me fa cho da bi enu ti dane da hwese wapom di no be ma na sipi na esita edra ebeboa e time HH herbal mixture me fa cho se de me ka se e boost immune system e di amount no na san so sie oba amwa ye obesima minua ba se enso egu enso ne gu nso enka edi akire wahemfo no enko yie enema bi abegu wahemfo no se prekese ensa ne nsa ma ama wahemfie kwan no abie ukoya wonte de oba me pa cho se we nyina ebesua wo so enya yade papa kra eye nim boase yade pa egu ma enima ase na ma adofo entam eye basa enu so bae me pa cho edu papa no enie edra ebeboa wo ama waye obesima na wadi hu se oba na na borwa wahemfie no ma wo hu se ma borwa hemfie ma gima egu papa ma semra ebo mamufuo obasa wutie me a drone eye time HH herbal mixture wo hwe me a me se number no etwagu e wo screen no eso me pesa wo be frɛ na ne doctor atwetwe nkomo wate me pa cho wutie me so eye 0244 417 669 0244 417 669 TIME time HH herbal mixture and not the capsules. Me paso obianum epensuo, obianum so petopaye. Do pensuo na wato, do petopaye so na wato. Me paso edroni TIME time HH herbal mixture and not the capsules. Oba me paso ma munye de. Wate etese bronya nkwan. Bronya bomu, bronya aduane, nkwan the ingredients need different. Ya no eje me paso oba sa won ya fete se bronya pono to no na mo ya de se bronya enkwan enu ti dane da odofo ni gina mo te se bronya aduane anase o gina mo te se bronya akohoma bronya chede enu ti oba me pacho sisi ho edura ebeboa e time HH herbal mixture anase ne capsules bema onso junso a wo te yaw menua bema sa wo junso na wo te yaw wa hwe ye de rubber beto bema esanse o junso twa no chimato bi aba honom bema bi won ma o junso o manani enkwa ne junso ho o junso a obre pa o chim o bonso kakra ba na o chim na foforo aba na wacha na de aka aba dane da odwunso a wonwie da esanse odwunso a wobre ochim ansan so a ansan na aba eno ntimi bia menua be ma hye ne hu nsem odwunso ne chimato aba mu be ma sa odwunso bia ma wadwen ene woni enko odwunso ho pa esanse se chimato eba oba memu na wa ma woni anko ho a me pa cho edi nsunsan so bebre ene besua wo so ene ti be me no time HH herbal mixture anasa ne capsules na ebeboa ama wo so do odwunso twa na chimato aba mu bia be de da na akwan so eyi me pacho me nua bema sa wo dwunso na se yaw ewuma me pacho enhyen ema sa yaw no emma anase enkoduru bia yaw dwunso no obedwunso na se moja ewumu na se ni na se ye green bi uche se unhu se de kala no esitie eno ntime do foka enhyen ema ntokwa ento nhye wo so ansa na ato ne akeka me pacho de bi ye mamu anu se sie hu se entokwa bi eba ye enhyen ma ne monwura kurumu ansa ne ahwani asia no kwa me pacho de bi boda na no hwan de ahwani atutu ne ema yie eno ntime do foka dan da hwese obema wapom di no obetoto ne ema yie na wonya ne fa hodi afu yade eho na duro ne time HH herbal mixture anase ne capsules
Menu bema and Sansa be good bema ho, oposa na enfon, ama bema na yifia asa ayekume bi me pacho de bi eduri e odon so adu. And it is a bema obeye bema ni nejira bema eso. Se odon be so a eye empaso agudie na and it bema jina wona so ne bo adwuma eye. Edura ebeboa eye time HH herbal mixture and nasa ne capsules me ma me se wutie papa se wutie mi a. Nipa bia enyina na apudi no eba fom. Wonya ne pepepe se de wo ya branti anasa baba wa ne da me pacho de bi. Ekobebe ni pedua no emu na so so pese ugina wo na so e wa fom de mapa ho edia ene adura ebeboa wo eye time HH herbal mixture anase ne capsules e boost immune system e di ama no na san so ACC ni pedua no adura we me se eye ni pedua no muzum lion e ba na kita ne pra ye ni nsuo ne mobu opepe ni pedua no ni nyina wo prapra fi bia fi ni pedua na ma wade ho afi yade biara e ho wo de je ye number no ebie na je nhimo ni fi doctor ho wo de busa question bia ko se obusa e fi doctor ho no be yi wa no 0244 417 669 0244 417 669 pharmacy shop chemical shop and herbal shop open those up to oko baby etu moto no bia benya time HH herbal mixture and nasa the capsules be at all member time herbal mixture e monitor entwa to time herbal mixture mpache de to malaria ase malaria gini peduan aboso edu ebetu ase e de amount e time herbal mixture ebia mo ye obi ahonam ya aba beso so wanum na to na untimi eni dia bronya aduane e de mpache mo num na ho netimi didi ma ho ento tia oso ntem se da de bena ne sankwa je sa broma wotu edura ebeboa e time herbal mixture anwomre ona nteka krabia no abre eni so bre etete me pacho edura ebeboa e time herbal mixture beboa amonum adaw na obetini edidi ama ho ato e ma honam ya enyi nipadua no emo so se malaria beduane afri nipadua ma e time herbal mixture wanum beda mo watini edidi e time herbal mixture honam ya obeduane afri nipadua ne so e time herbal mixture honam ra yo beduane afri nipadua so e time herbal mixture medofo pa wo de aduro no so wo koduro na wo fini din na wo fra ye number na ye bebo edi achiro anase e bia wo koduro na ne o ton aduro ne ka che time herbal mixture asa time HH herbal mixture anase ne capsules asa and into to edu fofra ye aduma set time enu ne bia apartment to asoko woni na obenya bi ato me se edini TIME famre ba obra onipa bi enyamre se wuju medie emre enna ho a ensisusu ye enu to onipa bi enyamre no de abone bra me pa cho me be na ayebe enu ti jinche mu abru mi di nso ene doctor entwe enkomo me pa cho busa question bi a open number na 0244 417 669 0244 417 669 you say dini ye TIME ye time that's an ebeshia na mamento asom famfri ha sei na mema lawyer kwaba formally na ya start en komo na mamenko ma no so na ye ne openi Abu Mahama enkodi nkomo openi Abu Mahama okọ eye SOMPA traditional council no abusafo odimu ntintimai pa ena biem so ono ena entity e kyerese oye peni a eye na hini ni nua baako edi hene e okrum hono mu a ensem pie aba no opani ma chen ye ja o mewra na mpacho ho ye de na minnu adum ntie ho ye ye da erade ase se SOMPA kro no mate sei oh se ya no pa ya ye sori ye de TV se emu adwo muadu na ayese somina suja nokre ja omo ye gidigidi no no masa ya pete omo no ma banti no mintumi kase adukura na sisi ya minu kasa ide say ahaju ye TV na nuranga andi tagbe no nso de na omo wakrum ha sebio omo koso akwara no ba se omo beso anu de omo so anu be mpede se tunum de bia omo so a te omo be ya gidigidi wo ha na soja fo ni police fo kakra e wo ha e ko ho ma bibia eto di na openie a police fo ne soja fo okrum ho kakra abi enu de papa asemfu fro na wo bisai matewase matewase asema ye famu wo bambo mun semu no disa yewura obam ade omu chifa police fo ni soja fo no so ana fia ye timi se fia papa cha ku ka sa minia na e bia kunwa wo ye mlo fasi
Okay. Ni fear ono ni private house a team. Ya soldier for ni police for ewo ha. Omu ba ya ni hospital ba ku bohye. She say one fountain care. Omu ba ya nyenye ayi wires na wo anka omu furu rafi ho bra na mi ofa se no swai akire yewura mpanifo a ka de ka omu rafi ho ye nyina dwane be she ayi ni hall no achi ansana abambofo no wi ama omu akwa akire ntimi atimu wo ha de enya de a so ani se membrante no kasa wo be ye ne ekoso no a kana for yenti asempa na eno yete se afa baako a ono soso se oye dehye na ono soso efisi ono so di ade ne bi eye etisi krom ho no mo ene ne dom nante street ne mo ne ade na ye hwan na ye sa ade no sa video we no kremera ai sa kura no sa mbodi afo ya omundi bi na nanum sabi oye na sabi edin be ja mi na jiska omo ya disia ye ko kan ya eda dia yewura kan do kre no sa akora no ena ne nkrofo ena nkora binum ena sabi o ya hanum ahemfo bita machi a omo ya sa akora no na ba kumba ade bia omo kuratuo fi se otumfo eka asem de bia omo kuratuo etimi kodina police station anim etututuo bese ye ekoso ha no ubeka te Ghana SOMPA enka ho enti omu ena be fa krom ye de entimi mpio ye pass ndi ena otumfo ena ne manie we papa no ande ope asundwe enti yende omu ye no ye nya bi omu ba ye fie embra meti akra na menu ba kwa frɛ me sɛ omu ba me fie na me hu nyankopɔn kwa na dani omani a omuko enti ndie ekoso ha nyende afia se ekoso se mi maninka eburu buso mi nsia omutimi tututua baby ayesi ahimfie foforo kwan no suna Ghana Police Service for omu headquarters wa omutimi kogina ho tututuo eko me nkrofo no so wa fie ho asema mi kan some police commander o ha mu pa mu frɛ no oyo danseni omukogina na nim tututuo yanchi nipa ba da mi na no anaye saya omuba ya police fo ahuhu a omba ye etimi chana me titi se ya chichi nipa no bi sa garela ayi no aye koso no de police fo ni mo bia na omukogina police station anim tututuo enti se ya no me pese me kan asem bi Matias enana Matias openi titi hu wo ha no eti modie mu fi se aha oto ne bema enu so ba mu a me ngi ntum se enu na mewura otumfo se tutu party nokre na me busa o se o ye hwa bakosem a eye mo na mo ye adehye wo se mudi ade ana adehye busua ne ye se na wo ho pepa cho ye miensa na miensa ye ni se asem na mami ka se ntire wansa asem no dade no SOMPA kontin fie sa brand na ohima no na afim ye di ye mami di bim omusi omumpene sa brand na provision tiase enti odi ma SOMPA traditional council opa ahemfu enso se omunka enu me di bim omusi omumpene ema eko bro a half regional house of chiefs SMB kukoso a me pese me kasati a wohini bi because send me papa city me no amami buade minim se obi ye pani ekwa otumfo ho no na ahemfu no bi no ma omo ho kase me muade ni de fika ho there is no one single day say bro afu ya samwe ko ho no omu ma ye bia kasa obi bie na no kasa ye da kosi se na na kudoma na oye nkranza mahine so nya mahine na atwensu mahine omu frɛ ye se sabra bi ona me bi injunction atuna na nji se
me my NC, said you only enter me can't say. Yeah, he knew when I saw him by or him, I know the to my family, yeah, my grandson, I see or him. No, I did ama, Sanyo Manuel, and I'm Sadia. Or he knew or him by we and feel so and sana or him ever. Yes, him, I know now for Aunt Manumbra. Na yensi ba sa no nananum e ma yokosiaso yese sa na etie bia ye mbebo ade mu we na enje committee no a asem no wo mu nsam no mini akura ya yese me nana ni ma mi ofa e na ebo nkru wi ye no nananum kwa ade no mba de omu tutu ma ni mi se o mu ahu se nkonya no bi enu nyina ya bia enunti omu pamacho na mayi baako sani ebe ya se me ye bibi na me fra me nua no ma omu aba abebuaye enti me bitu omu anim sra me mpanyifo wo fie minti me enko gena bebi enka se mayi ma akonya na se me ma akonya abra omu ni ho enti omu ma me 2 weeks no a yes, I call you no, no, beside a pastor, Mamma, and the end of say, for months now, when you know it can toss look and 9 said, baby, I'd be called down the dipping. And what she has said, or 2 for opening SOMPA, the empty, and I would have seen no 2 suffer. Dear, never was SOMPA, and now, of course, a tea committee now. Me kai se moba yewura ho no mo manhia ebe kire nsemu ebe bo mu nkuru kire abakosem ne ade a ma committee ne yo madwuma enje se no da be ne yenhwe ne mu se mo beba manhia na mo besua kire otumfo da be pa na yenhwe ne mu ka yewura my 11th of this month 11th December. December, yeah, and so I'm saying, the office and the agency. There's in some duo, appeal court, I say what's them. Into Yamina, and say, Mamino, a trocos, you would say. One sister Danumana, you were an edition, got nonsense, no, yeah. What about another side? Okay. And I don't know, frame me. Say, it's 20 people. It's only I say 18th. 18th this month, yeah. 11th na nyamba. 18th December na mobeko. Na abesai atire yewura. Mate. Openi mame na wase. Ye beko so an ye di nkomo na ye de ane adi akire bibia ne ye besa for why? Me da se bebre me pese. Na beti se yewura. Ni asese bi na odi sisi omu. Na ya cancer no be be nu ya o ma di fo na sese ya misremu semu wo mo abia mo fa mo ai se ne mo asesa tuo guma this year ni ne o mo ye no e na himfo bi nsu e wo bra hafo ha o mo di akire okay ya o mo fra o mo e so o mo so mate mbre pa mo bi sami am be ka ma Ghana fo ni na mate op ahemfo no ebi ne hwan ahemfo no ebi ne hwan a omo buna hafo a suma krobi di suma ebe ya ha suma no mun suma hinkro no mun na boshie ya no mun na boshie moni suma hinkro na boshie ya no mun ya krono abom kura endura umbe tutu omutu ha omutu omuka ho na omukoye nsema na omu kan se ende omu ko di suma hinachi na omu akodoma omunsu omukoka ye bi asemo omukokuma ekoka tire ahimfo bi se ye di bima ye di otumfo akuro ekose doma ahinasi afi omu de ona omu kwa neoma omu mpesa mekasa mate anti brepamo no mate openi abu mama me na wase why mate me so me damasi pe se mama ne ekoso ha no otumfo ne nkrofo ne kumasefo ne tia kumasefo nyina obia je oso ye da se we ye openi abu muhammad ye ne na kwa kodi nkomon na mamema lawyer na no bribu ahin
formally mama mana kwaba lawyer machi anopai na ho ye onyame daroma ye de radiase binim say no party to about orphan constituencies ye bebe no so ye bebe no so but yen start every nkoma me di yesisi sampa semia ebobo bayi e bebusa say lawyer wo de eba no abakosem na no a brekum hene toye da sebra mankona de ewu toya yewura sante hene ka se okọ brekum no akọ sie ni wo fase no ya amamre ni amane kikiri baye eni ade umma yehu abakosem sene esi etie lawyer sampa history ni yede sampa tu ni nyina ye nipa tu ni nyina ye menamfo sampa womo omo mutibi di ade wo sampa honom no yeah, all of them you know case na ba na I restrict myself to men cannot go but history is in city historically sampa Sikasuku is older than the Ashanti kingdom historically. Yes. Okay. Sikasuku. Around 1550 na sampa ho Sikasuku. 1550. Yeah. Na sampa ho. Sampa near friend Sikasuku. Sikasuku. Edia na da kru no so no. Yes. Sikasuku. Adentia. Tetena sika ho pa. Sampa. And sikakoko. Sikako. Okay. Then ubanya 1571. 1571 Anakaka Sekwafo no Elfi Cote d'Ivoire betena sampa Sikasuku ansana na nakaka oba Kolango Sekwafo no they from Kolango omkasa no ya Kolango Sekwa ena on say Sekwa dege any dege is also town okay town, okay so sampa enyini sampa you make it more than 1550 there. Yes. Then sekwa. So sampa ni sekwa omuno jitum sekwa for no kwatena sampa kakra Sikasuku. Ansana na nakaka 1571. Otu aba sekwa. Ansana na Kalime was around 1650. Okay. So historically sampa sekwa no nyina no wo ansana unza Ashanti is 1695 to 1713 95 to 1713 okay was it to the first 1695 to 1713 yes 13 of 15 was it to the first so these are the historical facts but somewhere along the line sampa sekwa any asante omo be ye ayankofa especially during the era of Osetitu and Opokuwara Osetitu the first and Opokuwara sampa sekwa asante kwatwema ka ho bi kwatwema eno so wa he enso paramancy okay enso kwatwema so ye paramancy kwatwema no so ye bantamafo bantama ya bantama kuma se bantama yi ya kwatwema no tufiri asuminya ba be free fam no da bantama no be so ye bantama ombetena bantama be tufiri bantama no be ko susu anso omko susu anso then susu anso to kwatwema adamsu be bantama entu benya bafo panyini bafo panyini ya 1581 no bafo panyini ya 1550 to 1580 1550 to 1580 bafo panyini okay bantama okay obenya bafo ja 1580 to 1599 1580 to 1599 bafo jawu okay and bafo panyini bafo jawu makonya no na kwabran kire bedi ni 1900 okay and kwabran kire ko ya santo awon kwabran kire sani di domasi yakonya domasi ewia domasi sunya domasi number 2 okay so
you have SOMPA, you have Sekwa, you have Kwachima. Then you have Japekurum, yeah. Japekurum, no, your flower more Mpuasu Kotoko. Yes, Mpuasu Kotoko. Adintia. Japekurum for no free Ankasi, Ankasi. Yeah, Ankasi, yeah. Never Quatana Hall. That's number Yasanti from Mpuasu Kotoko. So in 1850, map Nabu Humbia Fagana Humbian, Womuno, Japekurum Pulu. Okay. So Japekurum is also one of them. Then Brekum is a Kwakutia. Asokore Mampomfo, Asokore Fono. Efigasi Asokore, and then Asokore Mamponha. And here 1821. And Omoko Sue Brekum. And Beko Jama war no beba no nkra war no neba yes as I said Emma binum tanaha neba say Jama for neba Boama Ama beboy o Sante hina mane no he obekwa ko bodo ma say number 2 amane no number 2 so atum nika ko bodu ankwanta amane ne dua ankwanta so akobo bichim amane ne bichim abebo abesoa he na che say e basa abebo otumfo amane okay so, you have SOMPA, Sekwa, you have Kwachima, you have Japekurum, you have Brekum, you have Awiadomase, and sometimes Sunyana can be. Okay. Because Sunyana ya Boahin Koko, Amekum. Okay. All common any nearby Yamana Koi. No, Mkoku Sono. Nibe jasono no na ya sunyaye ene be de sunyaye osono dwaye nti bebia ye dwasono ene be ye sunyaye wine koko bebia no kunu se woko old 70 no sunyana na person ko ba kunya ba wo fro be police ya on say ni faso e hona na no mudwa osono no. Unfortunately, in case of a man, o senka any historical. Omochuchato. No, so that is what you have. But you see, it's so painful. Let me be very honest. It's so painful, sir. When you are talking of the Bono history and the Bono and a half history, when you are setting the record straight, they didn't be what. Amanfo di watem. Yeah. Somebody will tell you, so we a traitor. I'm saying a traitor and anything. Now then, walk a biama brekum. You know, you get upset. Is brekum in a different region? Is brekum not in Bono region? Yes. Is Japekurum not in Bono region? Yes. Is a Yadumas not in Bono region? Kwachima is it not in Bono region? So when you are setting the record straight in one, why should somebody say that we a traitor? I must control my, I say me control my emotions. Yes. Yes. The historical naivety is too much. There is a nipa nim no crepa say na history no. Benim. Sequence yes. So the man free 1550, 1571. Obachire me time asante start here 1695 to 1713 15. Exactly. Because you see, before 1695, there was no Asante. Before 1695, there was no Asante. There was no Asante. Inti Asante Bansen Asante bae. You know, young starting free, are you for no? Right. Asumija of reform ne buy. Asuminya. Yeah. Yeah, Asuminya here. Of reform. Ne buy. Of reform says of free form. Of cave mu. Okay. It was as a walk of the choir. Once I won't send you faster. Choir be a honor ungram. So what was yes. Historically better for the be free. Okay.
So binom bebre before or say to the first. And chwa nyame. And chwa nyame no. Na nananom ne twum enantwi no bri aboa no tia kenten. What I say? Matiase. Aha. Omo no free soro yawa no mbesi wa piri. Epribe. Apiri poku wa school mo. Santasia pre. Ni owo ye chi heye opoku wa school na chi wono. Nto mu free wiem ene bese enti na ase kwaye bi da ho no mo sa. No, so what some of us are ya yenim abakosem no pa yesunya yakenkan yesunya no. Ye kan. Sab ka frachu. Wa wo pe hu ati ye din ni tie. Lawyer, ade na mo so mo ntworo nto ho. Why don't you write it? Menchre. Aren't na ntworo? Oh, because so ade no ka bi beti ontie ni bi edidi watem. So before say tutu no. Kwaman na ye kwaman. Na nye kumase. Ena na wo Adum post office ho. Adum post office, court ho. So jalai ho. Prisons for no ho no mo no. Denyame ahojo runabout kwaman no ena na ye friend kwaman. Okay, so kwaman was not wadi no hon kakra bi amakom di no hon kakra bi tafu di no hon kakra bi bakwai di no hon kakra bi yes kokofu di no hon kakra bi yes ejoso di no hon kakra bi agona di no hon kakra bi juabin di no hon kakra bi mampon di no hon kakra bi afiswa na bede ba yere sika kokko ne ma na bede ba koma danchira yes onim ne ntia bede ma ntim jakari ne de ma ya no kwa ma na ba ya de hye ne bede be ko na be kwa ne danchira ho no ma na ba ya de hye no fa ba se be wa na ba wa de hye ewo ayi ade hye o mbe ba asante ha mana nti ba wo ade hye de be ba sa na se ko ba sa akura ni nyini na opeso kokko fa ahudi a ne papa ewo danchira. Okay, and it was danchira na kwamu o na powerful states in the account here danchira any akwamu ya kwamu fi akwamu afi akwa na ba kwa soja masa de. Yes, powerful. So from 1500 to around 1690 no now the powerful states no pa na ye danchira any akwam na dance di abako wadi ne mreko yeah dance no ye around 13 to 14 13 to 14 okay a dance for okay no a dance is in Ashanti region. Yes, but yes I me kira wa bako sem ya nka wonim say historically no a dance for nya santefo yeah adansefo enya santefo. It was a later time when after 1695-96 na Ashantis captured all those capture adanse fo ni nyina and almost so mbe che asante ase. So okay, the Adanses became Asantes around 1700. Okay, now fast forward. So Comfortochi Baye no was very, very powerful. Yeah. Let me also take this opportunity. Na me matie fo nyina hu. Okofanochi mfira ukugwa. Komfanochi mfira ukugwa. Se ne enim no. Ofra agona. Komfanochi. Ofra agona. Agona yai. Agona. Agona ya wo komampo an. O komampo agona yi. Ah uduru ha himfie wo nsa nifa so si. Kuna ne agona jamase. But ba wo no. Na niema oya no wehu se akora yi onye no ma akora wa abene na those days no na oko eastern region ha okugwa hono na akomfo akese wo okugwa hono ayi Dambotwe constituency he was sent there for training and that debate goes on anti ofri aguna na nam niema no oya oya akwala no na ehu enwanwa no nom de ne call okugwa for further training. Hona komfo akese wo so mo nkotete no. Yes, and that for me that debate goes on. The Ukuga people no so because boa on fragona. I don't want to be involved in that debate. Okay. And so see another debater. Omo. And the people involved the crowd of Volta region. Better confront you. But the historical fact, historical narration, Edia Ayagona, Boabedru. Boabedru Busun. I don't think
ene nyina so tumfo kwa yie bia na se bo abeduro bosom agona ene ba ne tepa tepa ba ne ba yie ni bia be mfranto matuntum omo se fifita no tina eye bia obo se tepa hene o kobrekum kra no ase white no fra white ba ne bosom no ba ne ene bo abeduro wo agona ene ba ne tepa na so tumfo be kwa yie ni bia be mienu be nsore so tumfo be ko sa yie no aba ne ene bo abeduro be ko bi no a omo nsore so tumfo duru ha uze bia sore yes bia sore be mienu bia be nsore adenjia sir the shanties beda bo abeduro ne ba ne na tano ase bo abeduro ba ne tano twumpuduo num nyina ba nyina baba kese pa what you say yes jebi from denchira wona beba no because to jebi bosom is of friend jebi also why okay nti jebi ase for insuman kwa ahene jebi ase for ne ya na insuman kwa ahene na insuman kwa ahene okay so these are historical facts nti so be did matema no na ya me yam nti SOMPA ya asante ade bia me hu ye emra otumfo ko brekum no se me hu se nana se kwa hene na brekum hene wu ye no o take charge of ne body no any bibia kosi so otumfo duru ho no mo a odane because you know SOMPA se kwa Kolango it was later time ena mposu kotokofo ene anwanwene so akwamfo no sumahin kurufo bekwa no bere na mo ye de no mo gya mo man ho no mo be fa enti na friend German tina sa constituencies na be de German North German South wo man ho okay wo gya wo man ho no wa ba beji yasas de Kolango okay anti omaja omomaya sante ho awan na maba bet fire yen asase na German for okay mo no ye German nti omoji omutum so moya sante for no awan ne sumahin krofo kwatwema for na ya sante for okay kwatwema for na ya sante se kwafo nya sante for from Cote d'Ivoire okay but omone asante saf omuntemu 1700 okay so do the calculation 1700 to 2023 I think it's about 523 years so when I have this knowledge hard facts historical facts now I speak to issues now so be bono region and also bono region no kodi di matema near ya inside nobody boy na na won can be my abonfo no there's something wrong I get something wrong because me chiro fast brekum ni jitum brekum ya sokore ni enti me kama brekum a that's brekum ni tiase enti o ka sa me ma me kan ma brekum brekum is the bono region okay da kwatwe so wa hunya pesa me chiro Matias I am putting it on record that bono region no sa no geographically no one region bono region what is that make bono casa yes but that is all say oka bono casa na ehunu say bono region but so you don't go beyond it because you see obe ura bono region mu a kwatwema ya kwatwema ofri ankase kwatwema ofri bantama jape krom ya jape krom oya manhene ofri ankase domasi awia domasi ya manhene oya manhene ofri bantama sunyane ya manhene ofri amakom yeah okay so why so bin ni brekum susu fri asokore okay bin ni biso bin shabia obia de no ho enti untimi meka se me se wi ase debi I don't get it and when some of us the chira nipa ne atedidie you a traitor unim we o cancel hunu so apart from say me for instance me
Peso Dumase and Tepim Dumase. Dumase number 1. Okay. Dumase number 1 was established by Antepim from Denchira in 1606. 1606. So many Dumase number 2 Nino. I don't know ya Bantama and ya Dumase. Many no free baby crop. Okay. I want a man here, me want a man here. Sunyani from a com, I want a man here, me some man. Yes. So, Gentin I said, some man in the war, another paramansia, no person who can't see me, who person and chichere. I said, Bono region, Debbie. You don't get it. And people are not prepared to learn. People are not prepared to study. People are not prepared to read. Na choka. And so I need to hear from. And so better bundabe. So asante fona ko woman jamai adinkra akoko ba kwakutia atena brekum otena wasu asokorefo no wa hwa mbaba nti asokorefo na amone kwakutia na no moda montena ha ye kom ko reporto dotena wasu kakra betu ko pepase so nyina ho sisia okay from pepase ko krofrom for krofrom be ko brekum obre no wa kum Obre ni wakum unlike baby ade betia ne be pen na ma be mre be pe hide your obre ni wakum ane na friend brekum okay obransa na wakunam nam na friend brekum amankona dia wo the first chief yes so what here anka that's bre obeye no kwakutia be kwakutia na ya wasu na e pepase na ba krofrom be betra brekum ne kwakutia no mko so amankona dia wo ne be betra brekum so the first chief ni amankona dia wo the first then the second one no kire dia bo okay the third one na kwakuchire no ono e Bema Baba and Obedia. Because now they had a problem with so we said Adesia for no susa. Inti omokofa Bema Bano Obedia. Omono ye formena for. Omono ye de formena for. For onso no omo ye formena awade nti baba. Okay. Baba wara manko. Okay. So these are the halfers. Sami obribo ha me kan wa wo dem me boa no. Oso betena ha sompa ha. Na me no me mfa book. Me de me na to me na no se. Me ma fast and figures. O he book bia mu. So o ti ya me hu ze book bia kurati. Date na o de mama me no. Ya ka be bisa se. Me be ma bebre. So anya bia and people are so with due respect people are not prepared to learn. Bio. Sir, young fan, sir, what about Unim Tuabodom? Good. Some Caucasian make out the minister symbol, sir, Tuabodom for your Santa for. Why do you insult him? Because at the time I was more Jamarawa war, Bono Manson, Tuabodom for could one bosom chumpuduo. Asante for consult to chumpuduo. And trouble me now on Okobi. What to Tuama to a can, you had never to Chumpudo na so for 5 days Chumpudo sorry. So Ashanti's all much to Tuabodom all much to Asante. So Tuabodom is your Otuma Santia. Oh, problem is say, what is your problem? Nam near Asante ye man intino. Oh yeah, and then it was confirmed in the Ashanti Confederacy. 1935, June 1935 to January 1936. The restoration of the Ashanti Confederacy. Why? And the problem some of us have is that. And then Tim Crown say, oh, I'm born original. Now so I go so higher Asante for anybody whatever. Why? And let us have it on record, sir. Asante Mine, the golden stool, our more paramount stools in Bono is in a half than any stool in this country. The Asante
more paramount chiefs. The Golden Stool. More paramount chiefs in Ghana than any stool in this country. Matisse says 77. The Bracraba count. Now, Mamma Sanama Bio, Miss Sanama history. I am saying that Santehene. Asantema, I wish I can mean some more YouTuber. Nan come on for money. Yes. Messages about say Abubakar Yakubu. I'm watching you live from Istanbul, Turkey. Lawyer Omubo Abaso. Oh, you lawyer to ask messages, you know. Asantema, the Golden Stool. Our more paramount stools in Bono region than any chief in Ghana. Mero Windano. Mra, Bono non sa papa. Mra, Asantehene, Asantemine, the occupant of Golden Stool. Our more paramount stools in Bono region than any stool in Ghana, than any president in Ghana. What? Bono region yes. Bono region yes. Our Jape Krum. Our Sekwa. Our Sampa. Our Kwachuma. Our Our Wiadomase. Our Sekwa. Yes. Our Nkrankwaja. Our Menje. What I say? Our Bana. Our Nchara. Okay. Na brekum nyama hene. Our brekum. Endorsing to Krabi. Okay. Ora pekra yenyi nkurankwaja yenyi menye yenyi namasa yenyi nchira ntonchane because benya manhene. Okay, let's concentrate on manhene. Obrekum o sekwa o jape kurum o sampa o bana o awiadomase na ka sunyane so ka ho. Okay, anya benson. Yes. Na mon kan kiram se akonya bai na waga na ha won chane asantehene walk up and person obeka. Wow, walk up and person obeka. People hate to hear the truth. People don't want to hear the truth. People are running from the truth. Madam Timber be me your lawyer, me say historian. Na me dia me kan na me kamati. Magasa tia bi me betra ma di hene bi atam dabi ma ya hene bi ma tope ma kan pipi asam dabi ma kan di asam dabi ma kan si pipi asam dabi ma kan ba asam nyen wuro me ya na me ko o ye Roman ni so me tanko so lawyer yako so it's so painful. Now let's come to the Bono East. Yes, Bono East region. Paramount Stool. Yes. Tanoso is a paramount stool. Tanoso yeah, paramount stool. Okay. Kwashe LI 2409. Okay. Legislative instrument. Passed in 2020. Okay. 2409. Tanoso. Okay. A paramount stool. Okay. Trobodom a paramount stool. Tanobuase a paramount stool. Ofumai a paramount stool. They all own allegiance to the Golden Stool. Nkranza Nkokra ne miensa bafu pimpim bafu pimpim from Makom no call a kumsadomase no call konye no wa abene pa no or namwa or peso or spreading in Krufo no call pien kokra miensa no so no beniyere benima ben kwan ba miensa beto aber nkokra miensa we de mu na efra no nkokra miensa nkranza dem kranza bafu pimpim ya Makom ni. So when the people of Makom make us nkokra miensa konya na dia what is wrong about that? Should there be any debate? Should there be any discussion? So what exactly today the person ne ba betiem no bentie ne ba recordum ne ba mrada krubi mra what exactly say some betra anametra ba bi anobi from nam kase brekum ye asante zekwa ye asante yes da pekrom ye asante awiadomase ye asante kwatwema ye asante meka na fe wodi di matem ye why do you say I'm a traitor? Because I have not allowed you to distort the history of the region. Okay. Me betra me ka tro say sekwa ni ne kasa pa number 1 eye kolango
ne kasapa number 1 Kolango and son the next one ya bono. Okay. Sampani ne kasapa number 1 nafana. Nafana. And son the next one abeye bono. Why do you insult me? Bono kasa na ban se ne bae. Sir, a mixture be adulterated. Just say be a man fan say what better the ya ko school chara Ghana has in ya kwatena be UK and US here. One say ya can profuna about him say ban fan tete. Yes. So a mixture we don't can. But Bono Manson no. Now let me come to the Bono Manson. Bono Manson no. And so another wrong perception and misleading. Hey, yeah, Tachima, yeah, di canaba pa akamfoni na. When I catch you. If you don't know the history, keep quiet. If you don't know the history, keep quiet. Why? Bono Manson was there, yes. Mijitum. Say no kingdom so pa na Bono Manson. So walk Tamalia, could be a friend of Manson. Udru Honoma, Kronoa. That on tomatoes or hopper. Over New Francis, you bet my cocanca, any penny, any firma, any musina. Honor not touch my Bono Manson for number 1. They also emerge from a cave. Okay. They're from Bono Manson. What did I say? Bono Manson. Okay. So people are saying historians say Bono ho. Bono. Okay. Na the Bono Kasabai. Some are also saying that first. Wamuna the first emerge from the cave. Okay. And now that they were told Bono. But whichever way, whether the Bono Amana or the first to emerge, a Bono Manson for. And they were defeated by Opoku War in the first. The Jamrawa War. Okay. And you are normally a cocan Nkranza for no. Because Nkranza for no be boa Opoku War. Man cocan. So the Bono Manson people fled to Germany. The Bono Manson people, they fled to Germany. The present day Techiman, we are talking about Techiman. One may be free Amowi cave. There's also another cave, your friend Amowi cave. Amowi cave, no man for free more around 1450 to 1500. 1450 to 1500. Yeah, Amowi cave. Amowi cave for no. Historians are saying, say, no more Bono Manson country. Na beko German, Bankobi. The Amowi cave for Debbie. Yanya attachment country. Bono Manson country. Yeah, the Africa wouldn't buy. Na ya say for bine two bottom. Tanobuase. And attachment country. So attachment country no. Ono na Techiman Botcher one, ayane dia. Ono Techiman Botcher one, ayane dia. So whoever is the paramount chief of Tanobuasino, Obetman be paramount chief of Tuobodom. No Betman be Cronty of Techiman. Whoever is the Cronty of Techiman, Betma be paramount chief of Tuobodom and paramount chief of Tanobuase. That explains why Tuobodom mine no was a siano. Your friend Techifree. Techiman no I was a Techiman. Techifree no mondia. Okay. Techiman no was a Techifree no mondia. But whichever way, I'm not so concerned about. I'm telling you the truth. Yeah. And I'm giving you the proper narration of a historical presentation of events and facts. No, I'm on for bizarre questions. Because say, a bear sabi bino akonobetiako. There be 9 pepe. Akonobetiako. Now, there's a court of appeal case. 11th May 1982. The title of the case, you know, the Republic versus High Court, Espati Abenatutu. 11th May 1982. 11th May 1982. Espati Abenatutu. The Court of Appeal said that Tanoso, Sante Henedia.
Tanoso. Obi busa say, why is Tanoso a paramount? Why is Tanoso a paramountcy? It's a paramountcy because Otufo has elevated it to the status of paramountcy. Was it on Tiasie because there are other big towns in Kumasia omunye paramountcy, but Tanoso. It's upon set upon Busa question way lawyer you are not say set upon sir. Set upon. You know the answer no ya Uncle 11th May 1982 Court of Appeal. Esiam ka ho. Okay. And they established that Tanoso is under the Asante Hene. Mami sanama bio. Okay. April 1988. And the title of the case is Kwaku versus Boye. Kwaku versus Boye. Decided in April 1988. Reported in 207, 208, Ghana Law Report Digest, paragraph 104. As it's clear. Or inchra ya Asante Hene dia. Inchra. Ya Asante Hene dia. Okay. Na se me kokko to nem ko gina nem ko kasa tiatia mu se nkyere ya Asante Hene dia. Nam kuta this authority. Why do you insult me? Okay. Huh? Brekum die the recently Chieftaincy Ekowie Supreme Court. Over the judgment of his lordship Justice Yaw Boama. Brekum asakwarefo. Nanti asakore ebrekum manhina wona Asante Hene kwa. Ana so Asante Hene kwa je eziate mfiri obi ho. Me say brekum ye ne mane a. Ne mane. Nti okomu a ohia se okoje permission mfiri obi ho. Se be kwa ekura be fa funu no di aba. Obi wasem bisa. Sa asokorefo na ekoye ne koye no moka so mo fafunu no abesie wa asokore anko bia ntimi enkasa ho. Asem ye kon. No, it is sheer envy. Okay. Sanam dem fa no. Because me tinchane a me nya Asante. Me ye danchira. Me ye domansini. Why do you call me a traitor? And then obi bela say, na ya bono fo ye nya asema ya won kan bi mai. Na bono ni say me ka bia ma jape kro, me ka bia ma sekwa. Me ka bia ma brekum. Me ka bia ma wi adomase, me ka bia ma sunwane no. Now, I don't know, and so is it in a different region? Obi Busa said, what does the Constitution say about Asante Hene and the other paramount chiefs? It is in the Chieftaincy Act, not the Constitution. Okay. The Chieftaincy Act says that, look, the Asante Hene and other chiefs. It is there are no kings in Ghana. There are kings in Ghana. I don't know the matter. Because even the Chieftaincy Act, say, Asante Hene and other paramount chiefs. 208, the Chieftaincy Act. Obian Sano. Nambogaso, because of this position, no. Obi there, and I'm going be there. There are no kings. There are kings in Ghana. Why? Apart from the Chieftaincy Act, no crowd don't share. Koshe Yawo LI 2409 of 2020. Legislative instrument. Yes. Only the line I can. I'm sure we can number. When you know good trim. A good team. Line naturally say. So Ashanti region. Bentuaba any president of the regional house. So Ashanti regional. Ally no legislative instrument and I say Bentuaba any president of the regional house. Of the regional house of chiefs. Ashanti automatic. But if you are in Bono region, every 4 years beyond the Betuaba. So Bono regional every 4 years beyond Betuaba. President of the Bono Regional House of Chiefs. Anna, say like by a bit me a lawyer for, a bit me a judge for, a bit me a doctors, or being challenged. Enti Mikokaso, say Ella, much I say, Ashanti region dear, Betuaba. And yet. Na Ashanti region on your down on or you can. And I think I make it. Matthias, you. Ella, no. Actually, I say, Oko Savannah regional. Yantuaba. Oko Savannah regional. Yantuaba. Pop say yes, you be Basanako. Is the Yabongra. And the year president of the forever Savannah ever Roman for the best. Amen. Amen. So if you have a legislative instrument
And that legislative instrument no 249 which says Savannah region no yantoaba na ye yabonwura na me oh Savannah region na me say then we have kings because sabi kafra cho Mr. Meka say yabonwura no ye ordinary eya senka bebe toaba yes say what dey bentoaba na north east meba no. And then interestingly in Savannah region you have group of people wamanya gonjafo yeah ubenya mofo bamboy bamboy yes bamboy for no ye gonja yes bamboy for no ye mo mo no so ye manhene mo no so call Savannah House of Chiefs but automatically the Yabonwura na ye head of the Savannah Regional House of Chiefs Jama ye manhene Jama Koro or ye manhene he's a professor he's a lecturer in the university in the UK he's a paramount chief of course Savannah Regional House of Chiefs ni Benina no Bentuaba and Jama is not Gonja okay Jama is Mo okay omu nyina agye atum say the Yabonwura and the overlord the overlord for us, I know overlord of us because move. Now let's go to the northeast. Northeast, yes. Nairi. And so I am say tin tang. Tin tang. Oh, northeast region mudia. Nairi yantone swaba. On a president of the Northeast Regional House of Chiefs. 409. Nairi is the head of the Mamprusi. Okay. Miami president, incoming president Baumia, Nikrom Wale no. It's under Nairi. Vice President Baumia, Nikrom Wale are offering no. Future president. Obribwa president. Obribwa na kofa Baumia ba no. Mamprusi trader. The Mamprusi, the Wale is under Nalerungu. Yes. And from Mamprusi, from Wamukasa and your friend Mamprugu. Okay. Kasa and your friend Mamprugu. But the people don't hear from say Mamprusi. Now, Wale, Gambaga. And then woman coming in and they under Nigeria. Bentuaba. So if I stand somewhere and I'm going to say, Obi, or him be a can, judge be a can, lawyer be a can, doctor be a can, philosopher be a can, say, there are no kings in Ghana. Nasa Meso Mikoka say, there are kings in Ghana. Because of this, what is wrong about that? Let me come to the northern region. In the northern region, I'm on for Papua, I mean, son for Pobaku. I want it to be on record, sir. Historically, no. Nanumba, Dagomba. Sorry, Mamprusi, Amosi, Nine, Nanumba, Dagomba, Mamprusi, Mosi. Benina Nino, Benanaba, your friend Nagbewa. Tinia can Bewa Palace. Nagbewa. Bewa Palace here. Bewa Palace, Ubenya no Tamale. Yendi Yana. Okay. But I'm saying that Wamunu no Benanane Nagbewa. Sam Krona Makan Mosi. Dagomba. Nanumba. Mamprusi. Benina Wamo ancestral home and Pusiga. Okay. Pusiga. What the Benina be from machine? Now, Nairi no. Or was Asibi or Burkina Faso and Togo. Nairi no was Sasi or Burkina Faso and Togo. It is if you are enskined. Na we are a Mamprusi ni. No come Mamprugu. Now we Burkina Faso and Togo. Who saw who we are? That's what Babe saw na Lerugu. Very good. Okay. Sana Yana so or was Asini be Togo. Yana Yakubu Mahama. So the northern region so no. Law na yan say. Tinton nipa mi yenu pet ni tindi. It is the Yana and the Bimbilana. Northern region. The Yana and the Bimbilana. At any
point in time. The Yana and the Bimbilana and the D. Ubia ma bio. So if you sit here when I talk about Ghana and I talk about the chieftaincy and I talk about the history of this country, now to one answer you are uninformed and you don't want to learn. No, I'm for say fair co voter to be siri to be fed. Voter region, so and also the debate is there. Me cause me talk voter region. Na kana ba ko some na alone. Now mami sanoma Ghana for education. As I am talking today, voter region kwana region okuta paramount to 100. Voter region in Kwane region okuta the paramount stools 100 ha adinja no voter region no on say be ethnic group no uhunu sa no we woni ba bi ofri bai 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 you know what kese pa ya anglons the anglo omna na wo kese pa okay about which was established by Togbe Siri in 1598 yes. By Togbe Siri. Yeah, the first one. Then the next one who came was Togbe Awemefia. That was the second one. Yeah. Around 16 yeah. something. Yeah. So media me can't cancel now. Me can't anglon because so categorize the cancer. You Ghana has here. Maybe categorization. Categorization. Wrong, okay. Or I may be yes. right. Yes. But We better dispute too. Yeah, but based on the presentation. Anglon. Yana Nairi Yabonwura Tumfu Asante Hene nti o categorize 5 Mini biatem obiso mame obi say that is why you address them as the overlords. Obi uses that word in it because they own sa omiawano brekum for ya asokore for ya be di matemu 25 no why now be no like number 1. No, I will not just pick number 1 or number 2, but I think that in honesty the Otumfuo Asante controls more paramount tools. Okay, the Otumfuo Asante control more paramount tools than all of them. Because ubenya Otumfuo Asante ni be tools ni be rara. Okay ubenya bi wo oti ubenya bi wo bono ubenya bi wo bono east ubenya the whole of ahafo nyina ye ne dia yeah Matthias obi busa me say so Molufo no or the Moy people are they part of Ashanti mine? No, more nya Ashanti, but some years back Nana Ajenim Boati Nebusa or Facebook. Yeah, some years back they used to help the Ashantis because when the Ashantis were going for the Wassa war, the most supported the Ashantis. So strictly speaking, the most I've never served the Ashanti. So to say Jape Krum Kwachuma. More for the baby more for no. Neba ni Nkranza for no Kentampo Ayabedia. More of fun. Nkranza of fun. No, the most fought the Nkranza people. Nabafu Pimpim no. More for two no. No, no, quachable. And a man Nkranza for Tamano. Yes, Botchere. Buffalo Okay. And more for and Nkranza for time. But in 1925, no Nkranza for no Echasa Sibima Wangara for Feninama Zargi Zongo in 1919. So there was a problem between Wangara and back by Nkranza and the Mo. So in 1925, Kwasibroni Transi, Kwasibroni yourself, 5 miles, well, Kentampa, was a better Ghana in a center in Kentampo. Sometimes in Kentampo, a baby cabra ben post office or pa. Ghana in a center in Kentampo. But a honomoso, a post office or no and a center Nissi.
about to say from Muhe to Kakwenima. To Kakwemuho. And a center, the whole Ghana. Kintampo. Okay. Into the Shiebe. For the purpose of young cassette to say, post officer. Post officer. Now, in 1925, because Brony, any more, and then Kranza 40 years. No more 5 months redos. So, Kowenima 5 months. Yes. Have 5 months. 5 months. The Yama, Feninama. Certain hours and another Feninama for Bay Krubi Festival. No more for no Benyan Tokan. Yeah. But the truth of the matter is that in 1925, it was agreed, signed by both the Mo and the Nkranza. Tom printer by both the Mo and the Nkranza. Signed by Kwasi Buruni. That Feninama would take 5 months. Na mo for be ya na no vice president to Kobino and say na okay na no ya woda no ni mo for nka say nkrasa for no dey throw letter say ya dey yan kan say ya ma fa nyina manye historically fa nyina ma wangara wa me ya wangara for they have 5 months redos and it was agreed in 1925 between the Mos and the Nkranzans. So in actual fact no one particular stool bet me aka say kentampo ya ne dia. Okay. Kentampo ne nkontampo. It say nkontan. It say ye di twansan fufuo no. Yeah. Drobani. Yeah. Drobani. Na hono ni bebre ho na nkontan friend nkontan. Okay. Na friend nkontampo. Nkontampo. Na wo ho pa. Okay. So mo de beto. So you cannot talk of say one particular stool and the only kentampo chrono. Okay. We fanyina ma wangara for no 5 months redos no bia. Wo ba fa ha ye nkransan for. Wo ba fa ha so a ye mofo. Mofo no ba sana be pem new longlo. Okay. Be pem bamboy. Yes. Okay. Me wade bi wo say the kings recognized by the United Nations in Africa, Sultan of Sokoto in Nigeria, the Oni of Nigeria, Otumfo Osei Tutu of Ghana, Zulu King of South Africa, King Swaziland, Bagunda King of Uganda, and the Moroccan King. Hey, now I go can't have any matter. That mu be matter. The moment you well, now, we cross your brother. Asante Fuato, and I want to Wagina Masante. What is the sense in that? Dr. Prince Obriye Boa, an expert in finance, or say, very interesting knowledge sharing program. Please, you should bring such personalities to the program very often to share the history of this country. We should not let this man die without impacting to the public. Dr. Prince Obriye Boa. So you look at these issues. You see, the delicate crab, I couldn't say, Savannah region, Albania, look for now, Tampa language. They are not Gonjas. They live in the Daboya district. But Wamolan, son of Fakasiana, or Mamprisi for. But what kind of something about you water? But anytime you talk about Sabrekum, Ayasante, Japan from Yasante, Pachuma Yasante, Inchera Yasante, Thanos Tobodom Yasa, water. What is the sense in that? And that person, Baby, attempts Sabi. Oh, so ignorant to say. When we talk of the Bunu regional, young and I are Hinnabacope, young and I are Hinnabacope. That is never correct. Among for say the intellectual dishonesty now, what system no more say more cratchy for no Makosukuno, what kind of mood distorted history? Because of this information, I media man. You will go to court and you have a lawyer. My lord, I want to put it to you, my lord, that Tuobodom, Tanoso, Nchira, Yaon, that Chima. No, I didn't know what Cassia. Meanwhile, I remember my card was 11th May 1982. The Court of Appeal said Thanos Otumfodia. April 1988, Nchira Otumfodia. Lawyer non so anymore. Songo pen tio. My lord.
ah na my lord no so kire se na me obri boy so ma ko gina wa ya analysis me gina judgment we so me gina we so yes but obri boy ye traitor me ne be kan me fa ho na me mfi bia I live with my conscience yes so jape krom ni ko kasema buei brekum ni ko kasema buei sekwa ni ko kasema buei bana ni ko kasema buei nchira ko kasema buei nkira kwaja ko kasema buei ah na da na kwaja bono region no the whole region is it under one particular chief enti bono region no enye nipa ba akofo dia as ebia be kan say akofo dia nka 2024 bebeto aba on beto aba yi bono regional president of the House of Chiefs say currently one a president na do my hene yes okay so why all this unnecessary and ugly noise I call it ugly noise I am saying it on authority that kwatwema say onya atomisi for no bia ultimi ni kwatwema kudya I am saying it on authority that say wo da wo ye suma hinkura